sibheke entabeni eKhenani kodwa lenkosi. Sibheke eKhenani la siyakhona. Ithi ngelinye ilanga kungumahlombe, ithi noma ngathiwa kwenzekani emzini nasephameni, uthi kodwa ningayiyeki ukuza entabeni. Kwathi ngo-76 inkosi ihambe ngomhla ka-19 yasitshalwa ngomhla ka-7 January. Kwase kwathimisene ngemzini nasephameni kwangaziwa ukuthi kwenziwa njani. Kuthiwa yazwa inkosi yasephameni sikhuluma komunye ukuthi hawu yini ngayiwe entabeni, kwathiwa sasho ubhoko lophatha obani, wathi omncane likhona, wathi uma ingavumba omncane, wathi ngizolanda abakabheka abezayo ngihambe naye ngibasentabeni intangakazi. Ma ukuthi nina andifuna kuthiwa ngalo langa waphuma umhlangano uholwa inyanga yezulu kuthiwa isigubhu sasishawa inkosazana njengoba namhlanje sishawa uKhumalo. Kuthiwa ngalo langa lashawa inkosazana kwathiwa umhlangano wawuyofika entabeni engcwele eKhenani noma inhlangakazi. Manje-ke abantwana benkosi ngiyakhuthaza ukuthi asilunge manje onembuzi ayibona ukuthi le ntondolo le ubona ngoba imali ithokuphazamiseka entondolo ngiyayidayisa ngiyafuna umhlanganisi. Ney'ngubo khona indawo okuthiwa i-Freemarket. Uma i-Freemarket lapha uyodayisa iy'ngubo ongasayisebenzisi. Inhloso eyokuthi ngalelilanga ngaphelelwa umsebenzi. Ngathi ngiphelelwa umsebenzi nginamapholenzi lapha kade ngithi ngizokwakha indlu lapha ekhaya. Hayi ngihlale nayo enhlanganweni nginamapholi la engawasebenzisi noma engazisebenzisa indaba yawo. Abasela pholi nawo bese wathi ngathi sibili banginikeza imali ngahamba kanhlanganweni ayibona inkosi into ephambili. Engisaluthi wena benkosi unyazi njengoba siyalapha eKhenani. Kufanele ukuthi wonke umuntu oyinazareth aye lapha ngoba laphana sisuke siya esibalweni sokuthi abantu abalandela uShembe noma abantu abavumile ukuthi uShembe uNkulunkulu sebebangakanani. Uthi-ke izimali zohlanga kwamkhulu entabeni engcwele eKhenani noma inhlangakazi. Uthi hhayi Shembe lokho kuvela kuwe obona emzimbeni wakho ungathuki. Uthi lokho kuvela kuwena nje ubona ngathi kuphuma ubisi ngawuthiwa omkhulu wathi mayimukela isidlo entabeni yaseKhenani yasenhlangakazi. Entabeni yasenhlangakazi uthe mayimukela isidlo kamkhulu wasebona la emzimbeni wakho kuphuma ubisi. Wacala ukuthi wenzakalani, kwathiwa ungathuki Shembe, lokho kwenzakalayo bonke abantu abawavuma kuwena ukuthi uNkulunkulu noma bekulandele bayogqoka ingubo emhlophe. Uthi njalo ngonyaka uzobathatha labantu besibe nabo lasentabeni bese ngibabona ukuthi bangakanani. Mawuhlele ekhaya wena uthi uyasebenza, mawusebenza nje bonke abasebenzi umqashi wenza into enhle. Wayazi ukuthi ngelilanga uzodinga iy'nsuku wasenza i-annual leave. Njengobenza i-annual leave usho ukuthi njengoba kuDisemba wena hey abafundi babuyile baseGoli sengithi insuku ngiyobona ekhaya bese ukhohlwa ukuthi uJanuwari uyafika yaqamba yafika uJanuwari awusenazo iy'nsuku zokuya entabeni noma ifaka selilodwa nje ukuze nawe ungene esibaleni. Bengikhuluma nje bengathi ukuthi mhlawumbe ngisazi noma ngazi kakhulu kodwa besikhumbuzisana abantwana benkosi ukuthi Shembe kambe yini ayikhulumile kuthini. Kufanele-ke ukuthi senze kahle ngoba ngikhuluma izizakaliphele nje mhlawumbe nje phakathi kwethu abantu ngoba banemali bakwazi ukwenza izinto abekade kungenzeki before. Abona nje lama ngangibuza ukuthi ubani otholayo ithuba lokwenza imithando zokulala ukuthi uma kushaya u-6 umuntu eqale kuwe ifoni yakho seyifocus ngempela useserious mayekade buka i-TV abone iy'ndaba zithi 1800 kodwa still ahlale abukele i-TV. Sengiyabuza ukuthi lesizayo mhlawumbe inomuzi inothando kaShembe kodwa uShembe akafuni ukuthi sihlupheke ndaba enkulu. uShembe unyazi wezile akafuni ukuthi sihlupheke uzasho ukuthi ngicela ukuthi usize kuphela endlini eNazareth. Futhi uShembe uze wathi kulabo abasebenza kahle nabanamafeni nabaphethe ey'khundleni ey'phezulu nabaney'nkampani uthole ukuthi baqashe kakhulu amaNazareth. Eyi bese ngiyela ukuba nenkani yeNazareth. Inkosi isemzini. Amen.